وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، haray hiɗen yewta hande kañum kadi yewtere fi l'islam. ɓaawo mi jarnude on e mi salminde on salminango islam. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. inchallahu yewtere men nden hande nde dogay e toɓɓere jogiinde ko enete kon importance, jogiinde nafa. ko honɗum noon woni nden toɓɓere koko innete fiqhul awlawiyat. hiɗen anndi yewtere men nden ɗo ko dogata e mum kon naa ko yowondiri e diina tun. sa faami ɗe toɓɓe ɗo hay no wuurirta noon ɗa waawi organisirde no wuurirta noon. tawata kañum kadi ko saria on sintigal gandal ɗo. tawata kadi hay yimɓe ɓe julɗiɗa ɓen hannde no gollitirde ngal gandal. fii honɗum allahu subhanahu wa ta'ala on ka nder diina makko mo jogi ko innete farillaji, mo jogi ko innete sunnaji, mo jogi ko innete koko harmi, mo jogi ko innete koko aña, mo jogi ko innete koko aña seeɗa, mo jogi ko innete koko aña buy. jake en andi ko harmi kon na degré goto jogi, ko dagi kon wona degré goto jogi. piiji ɗi allah hiɗi ɗin no woodi ɗi o hiɗi, no woodi ɗo ɓuri hiɗude, no woodi ɗi o añi, no woodi ɗi o ɓuri añude. neɗɗo on noon kañum gollitirowo haqqille mum ɗen koko ɓuri hiɗude kon on tigi yahanta terto ko ɓuri añude kon. si tawi woni be waɗa ko aña, awa au moins waɗa ko hiɗa kon seeɗa, hara haali waɗoya ko hiɗa kon few. donc ɗum ɗon woni fiqhul al awlawiyat. hare noon kañum kadi sen ndaari no aduna on woni e yaarude noon, en ndaaray tawen koko allah tagi fof no mari laawi, koko allah tagi fof no mari laawi. allah noon yeetike en fi muɗum la chams yanbaghi laha an tudrika alqamar wala leylu sabiqu nnahar wa kullun fi falakin yasbahun. ɗi fof no jokki laawol majji on no yawde wa samai zati lburuj. haray noon kumbe no jokki laawol mum kon no yawde, ala yaltude ko allahu subhanahu wa ta'ala on jonni ɓe laawol mum ngol. hay gootum ala e toñugol kuma e ha hande en nanani laawol ngol nange ngen no acciti laawol mum ngol no jokki laawol lewru ngun, ma lewru ndu no acciti laawol mum ngol jokki laawol koode ɗen. donc en andi jaka kumbe no woodi ka duwa rewde. darsu men on ko yaata e muɗum ko fii neɗɗo on kañum kadi ko honɗum duwaɗa ardinde e ko honɗum duwaɗa hikkinde, e ko honɗum kañum kadi siɗa wadde ko moƴƴi ko a yahan ko ɓuri moƴƴude kon. siɗa wadde kadi si tawi woni goɗɗo no wadde ko boni, tawi be o waɗa ko boni naya waɗu kadi ko ɓuri bonde kon, koya waɗi ko boni kon. ko ɗum woni fiqhu al awlawiyat. si tawi noon woni haray piiji ɗi allah ɗi tagi ɗin fof ko noon anndal noon faamugol ɗi piiji ɗo jarrana ila waylat, ko ɗum addi en ukko e nder piiji molanaɗi. ɗin noon molanaɗi kon ɗum hina e fii ene wonɓe Europe ɗo ɓen tum. hay leyɗe men ɗen kame en haɗi ɗe yaara yeeso ko sabu angal faamugol honɗum woni al awlawiya. par ce que ayi leydi ndi maha estatiji ka laawol tawa goɗɗo ala ko yara. ayi leydi tawata hara lanɗo on no moƴƴinana dolo koy jaɓɓe kellane ɗuma tawa kuran ala e ndi leydi hay fus ala. sike koko ɓuri jasude kon yimɓe ɓe hettini fi muɗum ɓuri ko hetti kon. donc en andi yewtere nden ɗo nde dogata tun e yewtere fi dini encore. sen daari hande communauté ji ɗin en taway wondema hikkidirgol piiji ɗi no ɗi duwa yaarude noon ala e fonctionnirde noon. jonne misal mum ayiyay ɗo fof no rondo zowo ballon, tawa ko fii makko journée ɗen fof haalta, yimɓe ɓen fof ko fii makko haalta, sukaɓɓen fof haray no anndi ko contrat makko on ko jelu ka club makko ko jelu mo yoɓete otowan honɗum o jogii, kono karamakojo hara no hakkude ɗon hara hay gooto jogaaki numéro makko téléphone. karamakojo hara no ka quartier ɗon hay gooto annda fii makko. médecin jono ka nder quartier ɗon hay gooto annda fii makko. ingénieur jo haɗano ka nder quartier ɗon hay goto anda fi makko kono joueur jo on kañum hiɗa andi compte par ce que yeehi joni kamen o yiyey toon pay kum woni kum fuuta hara mo andi joueur jo ɗo ko jelu ɗettata
contrat makko ko jilmu siko duubi didi siko duubi tati mo andi dum no fo sayni ko homboni nulaado sallallahu alaihi wasallam onno be makete tefanno yo be on yawmal qiyamah tata ko nulaado de fo no maafi ko e makko fewtete are inne nulaado sallallahu alaihi wasallam are tefanom men tawa on don be anda honno be makete be anda ko dum be wasi en ko no duade wadde ko en anda kono joueur be ben artiste be ben acteur be ben be non fo hino anda jaken andi e hikkini mere e hore sobe mere on hikkinama yeso e hore sobe no jeya non e mandeji dargal ko nyande jama on tawata ko mere on hikkini yeso e di gonga kan ko dum Allah subhanahu wa ta'ala o manti julbe ben qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun ibeteti ko nete mere sendari hide manta zoe balo acteur jo kanyum kadi ka wontiri wo hide andi fi makko amo wo kanyum kadi men jama andi fi makko hay wobbe yaltino kanyum kadi inna be bellino legalise gorko e jombidir jama andi fi makko kono est ce que hide andi fi sahaba est ce que hide andi fi sahabiyat est ce que hide andi fi dina men kam hay siden andi ko seeda no wodi wobbe kala ko landidaabe ko dogi e der aduna Allah kon fo hande be yettoma landoda mo so juli subaka ma so juli fana yalan sara ina o do hekkidirali pijini enen inna wata andu ko woni e dogude kon kaduna kono wadu ko Allah farli ma kon on tuma non parce que dunda ko nun ko nafila andugol ko feddi kaduna ko nun ko nafila kono wadugol ko Allah farlu ma kon ko nun ko fard donc en andi do a hekkini nafila won e hore farilla afamali ko ne tefiqu al awlawiyat ma idaratu al awlawiyat sendari kanyum kadi ko men teji go ko woni himbe go atawai wondema dako wo jawdi no harmiri yeeyay ko yeeyi wo Europe do ko nane tengi e jamanu na kaari no darni galle kaari no wadi dum do manta on non kono wondo e jokkude laawol sariya Allah ngal a nanata wobbe no manta ben manta ko be nata o do kanyum kadi ko yawno leyde porto ne bo yito kono wadali ay pus ko be nyuumo be wola ko boni makko kono yawdo jokki yeeyigol ko yeeyi wo wada ko wadi wo yeeyiti on don so hoti kon non ko tole sene dum andato be hikkini haram e hore honno e hore halal o da ko lawol dina jokki ko Allah dali e ko nula do maki on don on kander communauté ko mo wirnete do parce que wadali hay pus o da non kanyum be no wuri ko harmi e duma ko on townete no wodi nokkel go hay imamu be go be townay e fi on tigi awa biddo kaari on hino do himo tori duwaw en netti haramon hikkini yeso ko Allah dagini ko haray en famal ko ne fiqhu al awlawiyat sendari kanyum kadi communauté jigo kanyum kadi ko honno e yahay tamen kamen julirde no dadi do yaha do depa yaha tawa den ngon hoddo don kanyum kadi ma on katiyeji kidi kamen no indi be tun julirde kanyum kadi daro kamudum non joni est ce que ko woni faamu en inna darnugol julirde no harmi kono hide mari ko hatton jimben si julirde hedike mbudi si hebike ande kadi wona julirde duwa darnede siko sariya on jokkude hande kadi ko laddo hôpital duwa den darnude ka himbe nyawndo ka himbe janga e sifa dimpi kono ayaha sikka kamen ka village ko do lumbe ayaha tawa ko himbe jowo jeego odi e memakku o da no darni julirde o da no darni jamburudu o da no darni dunda hara sibe nawni ko kona kirbe rondete be nabe ma be rondire Senegal hara e wonde même julirde den ma jamburuji din ko ene nga ittindirta association ji ittindirta di darnoy hara hide mari kan ko te fiqhu al awlawiyat de doit andude ko dum jogi priorité ko no wonno non si julirde no dari do jama on do fon way arde den do julirde hande kadi hayten waday ko lapta hayten waday ko lekkol hayten waday ko station de radio tawata e finde ne bani adama na yen luttutum village be ko darno julirde ko gonga julirde no moddi
ko gonga kono si julirde heɓi ke tawi ɗum ɗon yonay en koye yaaru nokkugo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ni wonirno politique maɓɓe on kono hannde en yaha e hoɗo tawen juulirɗe temedere no en takko nden hoɗo ɗon fof yaha ka labtan tawa ko on ɗum ko guutu hoy wallina hay paracétamol ala tan jama on inna honɗum jama on inna ko juulirɗe ɗen woni ɗuma koyne ten widdannugol juulirɗe ɗen no moƴƴi kono si juulirde wotere heɓi ke yonayde hannde kadi ko fardu ayn e julɗo ɓen ɗon fof yoɓe heɓu hôpital yoɓe heɓu ka payɓe koye jannga par ce que mbiyon no so darni nde juulirde tawi fayɓe ɓe jannaka onon on darnani école ko fayɓe janngoya nde juulirde nde yewoye par ce que si ñande feƴƴi e mo wo payɓe koye a janngade ɗon ko permanence wontata donc enen anndi aray julɗo no doit anndude ko honno hikkindirta a piiji ɗi haray kañum kadi ɓe waawi so heɓi juulirɗe e heɓi labtanji e heɓi école ji créeugol kañum kadi association ji tambitotoɗi tampurɓe ɓen tambitotoɗi hon ɗum kañum kadi aliyatima ɓen créé sifa ɗin piiji kono sen ndaarimo kala no haɓɓiti tun hoɗo mum gon ɓuuray goɗɗo juulirde en nani juulirɗe no darnaka meɗen kutay ɗe milliard ji hiɗen anndi fiiɗen juulirde ɗon tawata ko milliard ɓe naade mayre tawata ko village on kande juulirde woni ɗon hayɓe paracétamol si hoore muusi goɗɗo ko ɓe ɓeyna ɓettu oto yaha ka pharmacie soodoya haray ko ɗum woni eɗen deɓe ɗon haray ko dewal on tigi waɗi ko goonga kono Allah inni wala tusrifu wata on fantin naadugol 1 milliard ma 2 milliard e nder juulirde ɗum ɗon ko israf par ce que ɗa wawno darnude to juulirde simple ko heddi ko darna labtan ko heddi ko aɗa darna ka yimɓe waawa yahrude yeeso sen ndaari kañum kadi en tawa woɓɓe goo kañum kadi kon ɗum hajjugol e umra aya goɗɗon hajja nde wootere laabi ɗiɗi laabi tati laabi nayi laabi joyi laabi jeego tawata hara hon ɗum goɗɗo no ka sakko makko ɗon on ɗon alaa e ñaamude hara on ɗon alaa wadde on alaa heɓude ko ñaama ko inneten hajju ma ngun hajju ngun farilla on ko jelu ko gooto sa hajjoyinde wootere a waɗoyi umra min inna wondemata yaw hajjoya ɗuɗɗina kono anndu honno hikkindirta feeji ɗi sira fokkiti hajju ma tata ɗuɗum goɗɗo no takko ma ɗon alaa e ñaamude ñammingol on ɗon ñawndugol on nawnuɗo ɗon no ɓuri moƴƴandema e diyawgol hajjoya laabi ɗiɗi laabi tati fi ɗaɓɓere inde hare no ɗum ɗum kañum kadi ɗen anndi ɗum ɗon plein tawata woɓɓe no woodi suumaye on fof ko makka ɓe waɗoyta yahaka o darni ɗon wallahi tawa côté makko ɗon neɗɗo hara wala heɓude komo ñaama wonde haygo waltude ndin ko hibbetendi hara koɗo on no ɗa par ce que koɗo on faalaka ma kawtal makko faalaka wullitade no weela haray est ce que ko diina nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum yamiri en ina ɗum nulaaɗo ko sallllahu alayhi wa sallam ko yimɓe koye waɗuti be e place makko sa hajjo sa siɗa mari a jawdi ɗa wallitade a tampuɓe ɓen yaw hajja façon no faaliraɗa o kono noon yawgol hajju laabi temeɗɗe communauté ma on ala ndiyankoyat village ma on ala koloyɗu ala hay ko ñaama haray ɗum ɗon koye neten o faamali fiqu al awlawiyat a ndaali priorité ji diina kanko on ɗum faala diina kanko faala koye julɗo ɓanto hoore honno no julɗo ɓantirta hoore si tawi woni julɗo on no ɗon ɗa julɗo on no weela julɗo on ala goɗɗum ala kuuram ala ndiyan konno ko honde tuma ha yalteten e nden tampere ma ɗum hiɗen anndi association ji ɗi waɗeten ɗin ka yaasi ga e moɓindira e mbuuɗi innen ko si goɗɗo faati gila naatuɗen e ɗe leyɗe hanno ni siɗen faamuno konete fiqu al awlawiyat hanno en yaltino innugol moɓindiren fii si goɗɗo maayi hanno ko moɓindirgol fii no waɗiren koloyji ka meɗen ka koloyru alaa yo hewtu ka téléphone alaa yo hewtu se waɗin ɗon piiji mais si tawi woni ko si goɗɗo maayi tun hada fof ko ɗum ɗon hada fof neɗɗo julɗo on duwaka wonande hada fof fof hara koye taw bitma on fof ko si goɗɗo maayi ko gonga ka fuɗɗorde hiɗe wawi no si goɗɗo maayi mais no ɗuuɗirten noon ɗumannortoɗe noon ɗen duwa diwde ɗum ɗon darnugol école waɗugol projet fi waɗugol dawa on par ce que dawa na yattugol tun inna qala allahu qala rasulullah par ce que enen ɗo fof enen en wawata wadde dawa mo kala no wawi wadde dawa e soɓɓundu kamo woltiri ɗon ɓeɗo yalta nodda fi diina Allah kan ɓeɗo jonna fi mbuɗɗi waɗen radio ji yewteɗe fi diina koloyji
kono hande en jooɗinoke ɗen werta tum fi mayɓe maɗum ɗuma église on kon ɗum waɗi hiɗen andi ko milliard de jelo ɓe développata ka Vatican fiyoɓe yawka leyɗe men ɓe waɗana en toon collège ɓe waɗana en toon école ji ɓaawɗo hari fayɓe men ɓen si ɓe yehii janngugol ka l'école si ɓe arti hari ɓe yahay ka duɗal kono jooni association ji non gouvernemental ɗi wayi ɗi ga occident ɗo ɗi yaka men ɓe darni toon école ji fayɓe si yehi ko toon ɓe wonata haa kiikiiɗe hiɗen anndi kon ɗum ɓe wona e haalaneede toon hay si ɓe haalanaka toon fuy kono duɗal ngal ɓe fermingal hari fay ko yaha e jannga arde ka suudu yaha ka duɗal kono jooni ɓe waɗi politique go honɗum pay ko si yehi alaa artude pay ko si yehi ko kiikiiɗe yahante ɓe inna kalala ɓuɗo toon pay ko mo hino mari saaku maaro maɗum ɗum ɗo ɗettude ɓiɓɓe men ɓe fof yawɗen haalpinden ɓe jooni noon duuɗe ɗen ɗe fermi pay ko alaa e janngude kamɓe haaju maɓɓe alaa hay si tawi woni ɓe innalma sa accutu diina kan si pay ko ma ko janngaali hiɓe anndi juulirɗe wonɗe ɗon ɗen ko han seeɗa ɗe yaata siɗo woni seeɗa ko permanence juulirɗe ɗen ɗe wontata donc hara eɗen duwa faamude ko wiyete fiqhu al awlawiya hiɗen mari kañum kadi commerçant ɓe moolanaaɓe ɓen ɗum kañum kadi ko ɗum woni golle maɓɓe ceerno kaari balɗe sappoje suuma e ɗen fof ko makka mo juuloyta o yaha Chine o sarda conteneur ji ha heewa def lekkele bonɗe o ara o ñammina siko en 17 millions o ara o ñammina 17 millions poison fof jama ɓanta fiyon ɗon inna ko makka o woni e hooroyde toon juulata kanko darni nde juulirde ɗa nde juulirde ɗa wallahi koyne ten si tawi woniɗa ñamminde men lekkele bonɗe ko mere wonɗa e darnude ɗe juulirde par ce que fi on noon enen ɗo fof si goɗɗo darni suudu woturu sunni quartier koyne ten sinde Allah sunnano quartier on haranga darnade ɗo suudu awa ɓe mari commerçant ɓe men kadi buyi naɓo de buyi yahayɓe addoya lekkele bonɗe nebbanture jillaɗan e sooda produit ji ñolɗi ara ñammina en fof hirto kañum kadi honno développe ɗon huuɗi seeɗa darna juulirde jaman ina oɗo kaka nder aljanna pokkiti wallahi yawmal qiyama on no mari haccibore sattude par ce que jannguɓe ɓe ko ɗum inni wo dar'ul mafasid muqaddamun ala al jalbil masalih hare au lieu ya darna men juulirde ta darnu koɗo ta ñammin men poisson ta ñammin men hare ɗum ɗon kañum kadi buy kañum kadi no ukki e nder muɗum maɗum o hiɗen nana toujours affaire conteneur ji mbuuɗi no naati ka leydi men no waɗiri ni maɗum o aden laddama question ji est ce que mo yeeyi condi darde juulirde no moƴƴi hiɗen anndi ɗum kañum kadi juulirde buy kadi no kamen maɗum plus de 50% ko yahata buy hajju ko ɗum woni hajjuroyde ko ɓuuɗi condi wona e yeeyede Europe ga e jaman hajjune ɓen ay suka kaari on barki ko kanko hajjini kaare wallahi lazim on tigi bakkali fes noon kono hara jama on ɓanti ɗon fiyon tigi son tigi yeehi no naɓuri auto walla kelɗungal ala noon ko ɓuri bonde tawata ko julɗo on o mo Allah inni wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan tawata ko on wallinta hoore mum yeewo condi cippa e ɗuma hoore makko de o mo Allah inni mi teddini fiima o yaa o hoyna junngo makko e aaden tawata ko bandijo yawma alqiyama Allah inna ma salakakum fi saqar qalu lam naku min almusallin wa lam naku nut'imu almiskin wa kunna nakhudu ma alkhaidin donc enen en anndi wona jama o mo teddini wo teddi haray yimɓe Allah ɓen hino ton haray kañum kadi ɓen duwa waɗude hannde kadi organisation ji ka tawata wallahi enen leyɗe porto ɗo si tawi ɗen organise no hanno village ji ɗin ɗo fop ɗe wawno recensude ɓe ala moyen ɓen wono sonnaɓe goo no woodi hara moodi maɓɓe feƴƴinino ɓe ala ɓiɗɗo gorko se waɗi ɗo joni association kame en ko ɗum innete jamiya khayriya en inni moodi kala mo mawɓe mum mayiɗo alyatimajo yo aran ɗo saku maaro ma kala fay kun ala mawɗo kala fay kun ala mawɗo étude ji makko ɗin oɗo association fawtoto étude ji makko ɗin ko ɗum Allah subhanahu wa taala on faala naye luttutum mo kala ko yo ɓe ɗumanno ɗaynidirgol a se daari kañum kadi
en taway kañum kadi jangube men kañum kadi ko non iɗen andi enen en nana e buyno na menen ko mi ahlu sunna wal jamaa ɓeeɗa ko shi'a ɓeeɗa ko wirdotoɓe tijjani ɓeeɗa ko ɗum siki en naatino e ɗaɓɓitugol piihoy toskoy haa jooni lajjanoma few fi hon ɗum ko goonga tawhid goɗɗo no duwa laaɓude ko goonga kono naano sikkirɗa noon nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam duuɓi noogayi e goɗɗum ɓe yangaade fii laɓɓingol tawhid ɓe yangaade fii yo tawhid goɗɗo laaɓa makka on fatratul makki ko yaɗɓe yangaade tun fii tabintingol duuɓi sappo e tati ɓe yangaade fii innugol tun annde reweteeɗo alaa si wona allah on tigi kañum noon ɓay buy an a yewtida e maɓɓe no ɓeyna menen ko menen woni nasrul islam ɓeyɗo ena ko menen woni ahlu sunna ɗuma woni aɗon seeɗa hiyoya oɗa tawa ko contre oɗa wonɗa boykotugol oɗa l'islam hara en duwaka feŋagol e piihoy to sokoy acca piiji jani ɗin si wona ɗum haray ɗum kañum kadi ko ɗum par ce que wondugol jama o fof ko ɗum ko farilla diskutugol e masailu hoya to sokoy ko ɗum denna bo ko balɗe jeɗɗi may kaa ko balɗe jeego fotuno duwaka si tawi woni min mi teddinaka ka haaji mi jaɓi to yaɓiɗan o ko enete ɗum ɗon fof ko khilafiya ko jusi'iyya en duwaka diskutugol e toɓɓoy accen piiji joguidirɗe en ni ko ɗum addi en wawni par ce que sen ndaari en tawa e alaka ɓuri haɓude hewtiɗeɗe wonɗen ka mum ɗo kono kamɓe jooni ɓe hewtino e point ko piiji jani ɗin tum ɓe jottoɓe yewta piihoy toskoy koye haaju maɓɓe alay mum enen hiɗen feŋi tun e piiwoy tosokoy jooni noon jani ɗin konto jani ɗin jamanje maɗen no wujjeede haqqille maɗen no ɗetteede ɓiɓɓe maɗen no ɗetteede jawle leydi ma ndin no ɗetteede ndiyan leydi ma ndin no ɗetteede kala ko leydi ma ndin jogii e nafa no ɗetteede kono ɗum ɗon fof ɗafanki musidɗo ma on ɗa ko ŋaakete kon ko ɗum ɗo renda ko ɗum ɗon renda ko ɗum waɗi koye nder niɓe tun wonɗen e yoolaade niɓe par ce que fiya hetto ko be annda ɗum ɗo ko lorra mais ko ɗum ɗo ɓuri mawnude yomi geru mi ñawda ko mawni kon to man ñande noon gayni ñawdude ko mawni kon wo mi yahana noon ko falɗi kon kono enen kaka piihoyto a to sukoy wonne ɗum annaade kono hiyete leyɗe men ɗen jooni hare ɗen hina hakkunde men e arnoɓe wari en yeeyi en waɗi alaa ko waɗaali mawɓe men jooni hare ɗen hina hakkunde enen e ɓen ɗon woni ko hakkunde men oɗo ko ɗum ɗo oɗo ko ɗum ɗo oɗo ko ɗo jeeya oɗo komo pita oɗo komo laɓe oɗo komo ɗum ɗo timbiyet naatuɗen e nder ɗum ɗon haa hewtino jooni e point ayɓe men ɓen jooni ko ɗum koye ɓe jooɗo tumɓe fanka no way wati macci heno jouede ɗa soodi biye jooɗi ka tribune ɗa darde match o hannde kadi ɓaawɗo hari ɓe waɗa milliard ji piyen piiru jooni déjà ɓe ɗumannotako ɓe yoɓata hay pus ɓe accida en tun ko si tawi woni ɓe faalaka piire ɓe ara ɓe wallitowata piire si tawi woni ɓe jooɗi ke tun enen e piire par ce que fiyon ɗum en ɓuccidirino en daarindirino haa jooni hakkundeji men bonino a sen daari kañum kadi ko goonga jogagol baadi diina no moƴƴi ɓornagol tonti sunna no moƴƴi kono woɓɓe kañum kadi heɗen jogii ɓe jooni ɓe ɗetti diina kan fof ɓe yowi e linsere ɓe ɗetti e diina kan fof ko dewle jenu nanɗen hen no bonni tawata gorko ina si ɓen ko an waɗali zilba ka yaasi mawɓe jiwon kañum kadi inna on num sa suumike mi jaɓitete ya aki si tawi woni an gorko on nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam duuɓi ɗi ɓe woni makka ɗin fof hiɓe riimi sanamuji ɗin no reweede ɓe arali ɓe memi ɗon sanamuru ɓe lanci par ce que fiyon ɗum on leere ɗon si ɓe lancuno sanamuru addayno yo julɓe buy waɗe addayno fitna ɓe terti ɗon ha hon ɗum alɓuraana on tigiri jippi innita on yennude sanamuji ɗin e hoorele yenno sanamuru no dagi ka dagaki wallahi no dagi kono si yennugol sanamuru ndun adday yennugol allah innita o yennu sanamuru ndun ko ɗon nulaaɗo muññi himɓe letta seydina yasir ɓe lettano haa nulaaɗo ko ɗum makani ɓe sabran ya ala yasir fa innama uidukumul janna muñño kono ɓe araali ɓe inni ɓe wallitoto par ce que on leere ɗon wona leere piiro wona leere bugagol balore nden
kakan ko be no haton dini munyare no haton dini duma jonnon enen kadi ko falata hewtinde do nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam si wawi waɗugol fiqul al awlawiyat ko ɗum woni hikkidirgol piiji ɗi no ɗi duwira no an kadi si sonnama ma ɗum moodima no wawi arde juulo himo juulude mo ɗum annede hay simo mari koynete salbiyati go seke wala e waɗude piiji goo mo salade tiggagol mo salade waɗugol jilbab haray piiji ɗi wota sikku kono faaliraɗa noon nde wotere immotoɗa inna ni so wona ɗumen seeɗa par ce que sa seedi e makko no gasa yeewo condiya jomboyam on ɗon inna kañum même ko mini faala yoɓorno yawmal qiyama ko nu jaaboytoɗa nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe muññama ɓe solama ñiire ɓe piyama ɓe gusama ɓe raɗama ɓe fiɗama paɗe ɓe muññike an sonnama gooto pet kamɓe nokko temeɗɗe ɓe muññi temeɗɗe ɓe muññi an a wawani supportugol aade gooto ka nder suudu ɓurno bonde inna enen ɓe julɓe na enen ɓe julɓe artige hiɗa tawa e sortugol koyɗe julɓe ɓen par ce que sa wawani muññalgol gooto ñande ɗi milliard ji setti o 1 milliard musulman wonɓe ka nder planète men nga si ɓen ɗon fof tawi woni kaka junngo ma woni est ce que anga wawa naɓugol ɓen ɗon kala faala ɗum wallahi anga wawa haray se ndaari julɓe ɓen no fewnorino hannde nde yewtere ɗo hina enen moɓiɓe ɓen tun ɗo ko julɓe ɓen fof nde concerne se ndaari ko fewɗo ni ay julɗo ɗo mo cakki e fardul kifaya ko inete kon fardul kifaya ko hayta wari mo oywata ɗon yeƴƴitoyoɗa ka fardul ayn tawata o ala toon hen ka fardul ayn ayiyatama toon few adden noon o yeyɗo goɗɗo nulaaɗo saria on no inni jombugol nayo no dagi yeƴƴitoyoɗa ngoya tengo tawa wala julde fana yala sara few kono jombugol ngol ɗum ɗon o laytimo ɗum ɗon no dagi Allah ko ini fankihu ma saba lakum min an-nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum an la ta'dilu fawahida wurin enen en jangata ha ka Allah dali don wa in khiftum ko ha masna wa thulatha wa ruba' wa den point ko don hala kallanne tun to ko tira fala e ron ko sendirde ko innete sharia on no newni ko feere sharia on no newnamma ko feere si sharia on no newni ko fo a newnani kono kaade no mari kamu ko ɗum waɗi julɓe ɓen hannde ayiyay goɗɗo no waɗa fardul kifayaji no ɗum anne mi waɗa hillam faala waɗande mawɓe am ɓen sadaka yeƴƴitoyɗa on tigi tawa suumaye ko kanko e mbini jibeere ɗum woni e circle de Europe woɓɓe hoorata no docteur jon hino inni mo wata hoora kono so yehi hon ɗum ko ngaari o soodoyta woɗanade wona mbiɗa faala sakkanade ma idirtande sadaka mawɓe am ɓen donc himo laccude ko innete fardul ayn ko Allah waɗi ko e hoore makko waɗa ko Allah waɗi ko inni farli e hoore jama on fof ko inneten ko Allah waɗuma an ko ya waɗu ɗum noon après noon sa ronnanto jama on haajuji maɓɓe ɗi rondoɗa kono sa lanti ko Allah ni ko ya waɗu a juulata a yettata zakat piɗe l'islam ɗen fof haajuma ala e muɗum kono sinnama juulirde aɗuma notto ko njeɗo hiiɗen no hoora hara juulata ka suumaye min on ɗo mi buy e rok ɗo tata suumaye ari ɓe hooray kono ɓe juulata ɓe naafoyta ɓe juulata ɗum wonatako fu ɓuri si ɓe yii immojo maɓɓe goo no ñaama ɓe kaari kañum kadi millam boni ha kono kaari no boni ɓurimbi par ce que kanko o ñaama e suumaye ko ɗum nannirta mais an kadi ko wonɗa e hoorde suumaye ɗon kon Allah ko ni arkanul islam jini koɗi welu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sa gaƴi ɗum konnu directement wa iqamus salat joni ɗon on an a heeɗi ngal wa ita'i zakat a heeɗi ɗum ɗon fof wa sawmu ramadana ɗum ɗon ko leygawol kono julɓe ɓen no caki ko inneten kon farillaji waɗɗanaɗi e fof ɗin kono farilla dewtaɗo e hoore maɓɓe on ɓe wakkilaki ɗum hes goɗɗo enen hiye hakkude men ɗo goɗɗo inna a kaari no noddimi fi mbuuɗi mawɓe am ɓe no noddimi fi yomi naɓu ɗo mbuuɗi ko urgence wona ɗum tum ɓe nguure an nden hertay ma ɗum mawɓe am ɓe herta par ce que denna bo no waɗi toon ko ɓe mi daro fi makko yeƴƴitoɗa noon ko Allah subhanahu wa ta'ala on inni yo waɗu kon ta ɗum noon fof so on tigi considéra kono ko ɓe nguure nden woni e haalde kon ɗum ɗon a considéri ko yinete wallugol ɓe nguure ma nden bona Afrique ma ga kono noon koko Allah farluma kon ko ɗum ɗon hikkinte yeeso e hoore
dunda donc en andi fiqhul awlawiyat ko piiji didi moddi kono ko ya andu ko no hikkindirta ina piiji moddi tu ya hajilo da burdo hoyde o tete tetto da oya hare no tendari dum do ko woni e dogude kalidi men ko no laadi puy koko wonde e yewtude do e yahay kamen mo kala inna min ko kaari o tan parce ko leñola himbe be hekkitino ko buri mawnude dum non ko buri mawnude kon ko dum si leydi boni kombo perde ko manin ka perde ko toto perde ko pullo perde ko fo perde si de marno o faamu do ko yem mo inde bor ha en fo jogondiren sugo den non ko hombo laamoto kono mo kala no bambi goddo aybe ben kanyum kadi honno no bambi mo kala feere hilen kusukusunno don ko hanuno kon non ko honno bayde ngande ay porto pendo ko ni benata ko intérêt national on hikkinte yeso e hore intérêt privé intérêt national on intérêt ko leydi jeey ko dum no hikkinte yeso e di intérêt lanago enen non ko hoddum wonde e wadde kamen ko intérêt personnel on hikkinte yeso e hore intérêt général parce que si honno parce que hayti siddo an yalti fi la waymo siportude kono non mi do doa andinde o mo siddo an no wodi keeri no wodi hudud keeri yahay goto doa ka yawtude keeri hondi kala keerol addaygol fi lancugol bibbe leydi din hakkude bibbe leydi din discours ji lancaydi hakkude bibbe leydi din hanno enen do fop population fof no doa no hollude laami bemba faalaaɓe laamu ɓemba ɓe duwanoo ka yawtude on keeɗi ɗo enen hiiɗo ka ca'i ka wonɗen nga no woodi haalaaji go ñannde journaliste feeti an haali ɗi wo on hi'itataamo e média ji ɗin few noon no woodi ɗo piiji ka wownetaake leydi e hoore ko ɓe innata kon ɗo fof ɓe jogii démocratie ma ko nande muɗum no woodi e toɓɓe journaliste jo suusataaɗi wownude secret leydi par ce que ñannde o haali o si kaka télévision ɓeytay fof piiji ɗin fof no ɗumanne mais enen ka meeɗen si waɗi piiji ɗon fof ala enen en hiyay ɗen kurkuruno haa hakkundeji meɗen hande sen ndaari culture leydi men ndi ala hande kadi hande ko sa ɓurni ke coñcile ko coñci ko andiraɗen kon ma a yewtiri no andiraɗen noon ɓena e kaari kañum kadi ha ɗo ni pinal ngal ɗuuɗa par ce que en haytino ko men kon en ɗetti ko goɗɗo kon en famani ko nete fiqu al awlawiyat ko ma kon no ɓuri ko goɗɗo kon ko ma kon culture men on lancanoma duuɗe ɗen lancanoma kala ko annduɗe ɗen lancanoma sikki joni hayɓe mariage ji ɗin si tawi woni signe yaaka mariage guesdira no andiraɗen noon joni no aduna on ɗumanori noon ɓenne a robe de mariage waɗaka sifa ɗin piiji noon haray ko innete ɗin piiji ɗon fof en hayki ko jeyi ɗon kon ɗettuɗen ko goɗɗo jeyi haray ɗum ɗon saria on jaɓa saria on siɗa mari culture tawata culture on saria on haɗama ɗum tigiri ha ko boni hekkingol ko ma kon ɓuri moƴƴude e di hekkingol ko goɗɗo kon ɗen mari kañum kadi ka nder communauté men mo hiɗa o hara no jogii jikriwol ngol mil no jooɗi tu no wirdo bomɓe ɓe konnu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓawɗo konnu no ɓiɗɗan on janngata gandal annasara sali ɗen janngude sali ɗen yawgol école ɗettuɗen jikiriji ko gonga jikirgol wola inde Allah no moƴƴi kono yaltugol kadi ɗaɓɓa no wuurira ko ɗum ɓuri moƴƴude jogagol jikirwol janto inde Allah no moƴƴi kono yaltugol wuurida e himɓe leydi ndin gera kañum kadi inna moodi min kadi mi habbota ko wonɗo Europe yo ar fawto nan min kadi mi yahay mi waɗa ngesa ɓay ko ɗum tawruɓe mawɓe men ɓe min kadi mi yahay mi waɗa ngesa mi waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo fiwata mi ɗettu hoore am mi dewta e hoore goɗɗo kono ɗum noon kañum kadi en hiini e nokkede buy ko ɗum jama on innata ko wondema miɗo faala o kaari naati halwa duuɓi 10
enen en nani buyno inna na fi khalwa duuɓi sappo ka nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam siɓe naatuno khalwa kono dina kay yottortono nulaaɗo jaɓaani naatu khalwa maɓɓe on ko khalwa yawgo rewa Allah arta ukkondira e yimɓe ɓen ɗaɓɓa no wuurira se ndaari hannde ka peeji julɓe ɓen so yehi en ndaari peeji ɓuruɗi hettaade ɗin a jippoto haa si yehi a peeji julɓe ɓen par ce que fiyon num julɓe ɓen faamaali accitino diina kam par ce que fiyon num ko jooɗagol inna min omi ɗetta jikirwol mi janto tun inde Allah ko goonga jantagol inde Allah no moƴƴi kono Allah hino yeetanma ñalorma on ko honɗum mo waɗiri mo fii ka ɗaɓɓa nguure no laappoy koye yaltu ɗaɓɓa Allah koyen famsu ko fiilul amre wa fiilul amre taqtadi l wujub ko wajib famsu fi manakibiha wa kulu min risqihi wa ilayhi nusur yahee ɗaɓɓon jooni noon goɗɗo kañum jooɗo inna ko jikriwol ngol jooɗo ɗo e jantagol inde Allah jama to nafi makko koyne sen wuyi koko moƴƴi a jokkuɗa mais no woodi ko ɓuri moƴƴude ko ɗum ko ya hollu jama on gollete gollen ha leydi men ndi wona indépendant ñammingol hoore mum hara en hatto jina FMI en hatto jina o banque ɗo ñawle en hatto par ce que kaɓe ñawluma o a susta wowlude kaɓe ñawluma o aywata ley koyɗe maɓɓe kaɓe ñawluma o ko kamɓe joɗɗinta ko hombo laamotoma sariyaji men min ko honno ɗi wonirta piiji ɗin fof kono haray ka nder société men iɗen teddini kañum kadi jooɗotoɓe puyɗa a yahi e nder ɓeygure tawa feccere nde fof hen an waaliɗani ko goto woni e gollude islam no jaɓi ɗum jaɓa haray kañum kadi en hi'i kañum kadi buyi commerçant ɓe kañum kadi okkuɓe en leyɗe okki piiji ka suumaye ɓe adda e sukkar ɓe sendita ɓe hokkay ɗuma mais ko inneten no moƴƴi ko won ɗon e ɗumannade ko mais no woodi ko ɓuri moƴƴude ko honɗum ɗum ɗon créane men emploi ji ka leydi jannaye himɓe ɓe hannde mi sikki laptanji ɗi hooloɓen ɗin fof mi sikki guine joti nawni faɗɗede makko si ko marɗo moyen enen ga konno ɗum anete naɓe mo Sénégal kisan yahane wettere union yahanoma ɗon mi sikki ko enen jogii jawdi ka men kono haa ɗo ni angal faamugol men fikkol awlawiyat ko ɗum waɗi fuuta en alaa école kelɗuɗo en alaa laptan kelɗuɗo hannde si laggire innama koyo sende kombo perdi ko enen perdi enen innuɓe ɓen ɓen ɓuri janngude enen innuɓe ɓen ɓen ɓuri jogagol jawdi si sendama hannde hara ɓe divise laggine waɗa no ɓe diviseri Suisse ni canton kombo perdi ko enen perdi par ce que fiyon num en ronko famude ko ene ten fiku al awlawiyat sida faala hettugol goɗɗum e junngo goɗɗo ko be traça programme tracugol no programme on konno ko be annda ko ɗum ɗo ɓuri hittude e ɗi ɗum ɗo enen en haɓɓiti ko be tun on tigi laamo be tun menen be men laamo men sina ɗum piire ware ɗon ko ene sen non kiɗa waawi laamade ore ɗuma darni université ɓurɗo kelɗude kama darni laptan ɓurɗo kelɗude kama darni centre commercial ji ɓurɗi kelɗude kama ndaara wondema si laamiɗo ɗoftotako juifuɓe ɓen koɓe ngeɗo koɓe seeɗaɓe ni kono sariya ɗetteteɗo wo kombo wallintamo ko kamɓe par ce que fiyon no hiɓe wawi hekkidirde fiqhu al awlawiyat julɓe ɓen kañum kadi ko ɗo fewndide a yiye goɗɗo no cakki e piyum keso kum acci pii fello hoore makko ko pullo innata kon on tigi hayno to tuukun e nder hiitere goɗɗo harano wakki fello ko go'o ma ɗum on tigi cako e piiwoy toso boy acca e piiji jani cakko haɓɓi to ko be tun juulirde ɗuuɗa ko be tun juulirde sey yehi ka hannde ka men acca a ndaara sakkale fof ko juulirde kaka men nanuɗen salliɓe no piiri fii ɗoddingol imamuɓe no piiri fii junduɓe ɗum ɗon fof haala kono ko njelo jogi ɗen jannguɓe fii médecine han gayni alaka golla ko njelo joguɗen jannguɓe ɗo fii science yiɗin fof ronku ka golla haray ko angal faamugol ɗi piiji ɗon hide aɗen mari kañum kadi woɓɓe kañum kadi kon ɗum
ka woni wo ko be mi fewja ko gonga fewjugol no moƴƴi mais no wodi ko ɓuri fewjude ko ɓuri moƴƴude ko ɗum janngu par ce que sa janngaade an a fewjene woni jama on ko jama on unoyo no gasa faldere an tun hiɗa falja rectifiyoɗa kono sa faldini ɓeengure ma a faldini leydi ma a faldini quartier ko duuɓi ɗum yoɓete duuɓi mais an tun ko falgata kon ñande mayɗa o hare lanni ko peydi jelu e nokkeeli jelu tawata ko signature gooto pet yooni leydi signature gooto goɗɗo falja signana leydi ndi on signature ɗon wona sabu leydi ndi yooloy ko ɗum waɗi ka l'islam alquran on inni hon ɗum wa amruhum shura baynahum ndeɗo yaa siñugol ndeɗo yaa pewjugol jooɗe yewton haldon ndaarom maslaha wonɗo nder ton on moƴƴere ndaaro mafsada wonɗo on nder ton peetindiron ɗi avant yo yawu ukkoyaade mais enen kamen ko nun jokka ko kaari ɓuraa hiɗeede ko kaari fewjata fiiɗo woni himo hannde o annda Allah noon ko nun inni hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun annduɓe ɓen eɓe annda ɓen no fota ko ɗum waɗi siɗen yewtude fii hon ɗum ɓaleejo on maa ɗum fii hon ɗum enen ka continent o e yarata yeeso par ce que e ronku anndude nde moƴƴi ɗiɗi si hiɓɓondiri ko yaa ɗettu ɓurɗo moƴƴude on si bonɗi ɗiɗi ukkondiri naa ya waɗu ɗi ɗiɗi kala mais si tawi ɓe waɗa ko yaa waɗu ɓurɗo jaasude on ko ni hirten kañum kadi woɓɓe kañum kadi gon ɗum juulay janngay ɗum annoto kono si ɓe inni musidɗo ma hinoɗa yarowo ɓeere min haa jon alay ɗum Allah ko inni min on ko hoore am mi anndiri ko inneten no a feewi kono ko feewɗa wo ko feewɗa sa fewnaali musidɗo ma on musidɗo ma ɗon no waawi jannude ɓiɗɗo mum on bonki ɓiɗɗo ma on weltoya e ɓiɗɗo makko on ɗum wona sabu ɓeygure ma nden bona donc no yirɗen ni sa maɗɗike tiga wootere no boni a tutta e fof ko noon kadi woniri ko ya anndu wondema an siɗa arde ka juulirde ga juula waɗa fiiji moƴƴi ɗin fof ko ya anndu ko ɗen o musidɗo ma mo warata to sa wakkilaaki haa o ara ma a etaaki haani hara danger on no hoore ma e famille ma on islam on a ko ɗum innani koyen fottu ka juulirde ɗo ini salat aljamaa ko fiyen aron fotten ga juulen waɗi kañum kadi honɗum ñande koyen fottu ga mo kala lando oya probléme ji muɗum par ce que koye wonu nene goto hara goɗɗo wata ɓisaade ko ɗum Allah inni ka bunyanun marsus koye waɗuwa maadi hiɓɓodirdi joni noon kañum kadi Allah kadi waɗi e nder yontere nden fof ɗe mari salatul jumaare kañum kadi en fof kam woɓodirte mo kala lando oya affaire ji mum ko ɗum wonma muuso ko ɗum ma pimma ko ɗum ɗumane par ce que ko goto fewata nafata ko si jama on feewi peewal ngal ɗumanno e changegol ngol kañum kadi en tout ça change nafata ko ɗum wayi état ma haa ronkama lamɓe changama haa ronkama haa ɗo ni ɓurtu bonde par ce que si hon ɗum jannguɓe ɓen inni wo changegol nokkure inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah waylata e changata situation mo yimɓe wuuri haa yimɓe ɓen changa situation mum on joni noon ko situation hombo fewɗo ni plonge ɗen e muɗum ka wonɗen ɗo tanke mo kala innaali moodi ko min woni sabu ka an yaaraɗi yeeso ko min woni sabu julɓe ɓe weltaade ko min woni sabu hade julɓe ɓen fowna piiji ɗi fof inna kan woni sabu ɗetta décision a changay enen ɗo fof mo kala si décidi ɗum julɓe ɓen ɗo fof ɓe décidi ɗum janngo ara changi hes kono si tawi woni changegol ngol toujours koye hoore goɗɗo mi dewti e gouvernement heɓaaki e chef de quartier no boni e ɓeygu an no waɗi ni e ɗum ɗo ko ɗum continta changeta ko abadan changeta ko
haray non koko wonde e yumtude ɗo wona fi ko haalaji kefidaade alqur'ana on no inne e famtutu al awlawiyat allahu subhanahu wa ta'ala o dalani en ka alqur'an aj'altum siqayata alhajj wal imarata almasjid alharam kaman amana billahi wal yawm alakhir وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله kipuɗo e yarnugol e hajjum keɓɓen waɗana hajjum keɓɓen ko moƴƴi e ko nande muɗum e ɗuma kañum e yawɗo darani diina Allah kan waɗo jihad fino diina kan tabitira kifuɓe hajjuɓen no moƴƴi ka moƴƴa no moƴƴi kono yawɗo defande diina kan gomɗini finance jawdi mum piiroyi fino diina tabira ko ɗum ɓuri moƴƴude donc en andi alqur'ana on ɗo piidi ɗiɗi hawtiti moƴƴuɗi ɗo alqur'ana o balance ɓurɗo moƴƴude o ko ɗum ɗo no faalen en artirde enen kadi par ce que ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓeynata lekki koye uslub alqur'ani li ilaji lmuskila alqur'ana o hino mari honno ittirta probléme sumoyani beere nden nde tawde hari beere nden no yarede avant l'islam alqur'ana o ɓay ari respecté koyente kon droit de l'homme par ce que neɗɗo on sa wuuti hunde argol tun janngo inna janngo à partir de janngo ɗum ɗo waɗetake mettanay wonkiki ko ɗum allah subahanahu wa taala o ka fuɗɗorde l'islam hari beere nden no daggi aroy sa faalama juulude na yaɓatto beere nden wala taqrabu salata wantum sukara hatta taalamu ma taqulun jippoyɗon noon ɓay ɓerɗe jama on woni pré ko ɗum nde ilete atadarruj fi mualajati l muskila ko honno ƴawrata hiɗa renɗa ko boni sa iwi e ngol perewol ɗo anga yahani ko boni ko nde wotere tun moƴƴoyta ɗaɓɓa laawol ko honno ƴawrata escalier par escalier doy alqur'an ko ɗum ekkintini en c'est remarquino on porto ɓen ɗo kañum kadi tigiri ko noon ɓe woni e fonctionnirde ka laamuji maɓɓe ga e ka loi ji maɓɓe e ko nandemu enen julɓe ɓen ko nu woɓɓe no ɗetti diina kan fof haɓɓitika ko juulugol jannga tu si innama allahu akbar konakiri ma ka ca e men a sikkay mo halfinta ronka hettude ala elendi par ce que gitte fof ka nder juulirde wanno madina si fana noddinama ala sarama fof ko nder ton ɓe timbuɗima halfinaɗo goɗɗo janngo aroya inna heɗa faalaɗi hettude ka waynodir ton noon haray noon diine on ko num din al muamala diina kan wona enenugol to juula jannga ɗum noon ko hakkunde ma e Allah hakkunde ma e jama on kañum kadi no mari piɗe donc haray diina kan ko diina men kan ko diina mutakamil ko timmuka ka mari ko nete sumuliya ka mooɓi fof no waalorta no ɗanortoɗa no no seppirta no ɓornortoɗa siɗa tintade ko ɗum janngata siɗa hiwrade de goɗɗo siɗa yawde ka laawol siɗa naatude ka hurgo siɗa ɓornade ka paɗe kala ko waɗata l'islam no yeetima honɗum ɗum annotata ko ɗum ɗo fof noon hawtitete inne al islam bi manahu shamil kono woɓɓe go kono ɓeɗetti l'islam ko juulugol ngol tun sa seɗa juula buyi joni même akkitino ɗon kadi ene tun islam ɓenne diina hey diina ko ɗaɓɓaka ka ɓernde tatoju tun ɓen ɗon kañum kadi ɓurti raɓɓindingol signification l'islam o hari ko ene ten ko juula jannga joni en heɓino kañum kadi génération go kadi innaɓe ɗo kaka ɓernde tun sa waɗi ka ɓernde lanni ko noon allah inni wa zuyyina lahum cheytan amalahum wa zuyyina lahum cheytan amalahum seytane ari tuɗani ɓe golle maɓɓe ɗe ini no ɗa hiɗa wawi janfade ɗa hiɗa wawi ɗumannade wallahi sen daari ɗe leyɗe men ko jelo darnoyte fi ɗe leyɗe men ɗumannoto par ce que fi honno a yiyay ɗo goɗɗo eroto ɗo min mi yii ɓessuɗo valeur de 60 000 euros darni galle mo wujji courant mo wujji ndiyam mo ɗumani fof wolta to lamɓe ɓe ngala golde leydi ya ahi ko gonga ɓe ala e gollude ɓe est ce que anga waɗi devoir ma on an a waɗali fii goɗɗo no boni innaka yo bonno fii ɗum par ce que leyɗe porto ɗo woɓɓe jande o ñande no nangede ka télévision ji no bonni ka kono aynani par ce que ɓe holliɓe ka télévision min kadi mi yaltum bonna kono kamɓe ko ɗum lamɓe ɓen no lamɓe ɓen no wujjude kañum kadi kono mo kala landi toyte kullu nafsin bima kasabat rahim
Allah subhanahu wa nuna sallallahu alaihi wa sallam kanyum kadi yeti en koko wonden e jangude do fiqhu al awlawiyat be maki al iman ko woni iman bid'un wa sab'una shu'ba ko piji capande jeddi e ko fawi innete honnum iman be inni a'laha ko buri towde kon fof shahadatu an la ilaha illa Allah ko seedagol rewetedo ala siwana Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ko dum do buri towde be maki don adnaha ko buri jolude e piiji din fof imatatul aza ani tariq ko ittugol fundi kalawol ndare islam do ko honno organiser sike beeni ko buri towde kal islam fof e baraji e ko nande ko e pidal tidungal ko seedagol rewetedo ala siwana Allah ko buri jaasude e l'islam fof ko ittugol fundi de ten burku jaasude ko harade respectu no burku jaasude ko hanno en hattondinano e pittay be laayi parce que mo kala tuundi ko wadno o hoccayde hanno communauté men on hattondina e pitto laayi parce que ara laayi on do laayi no laayi sino laabi en hattondina e hôpital Djibuy microbe Djibuy wodata no ha jama on nawna himbe be ndumano do non ko fiun jaasu kun kunde tude itti e sikke kan diye capande jeddi fo sen konti capande jeddi jedi fo en tawa ci communauté musulman on respectuno dido hanno en hattondina otoje buyi en hattondina nature tuningol yaati wingin hanno en hattondina gouvernement on hattondina adugol otoje ka hibbe ñoge parce que mo kala si hibbi nokkay son soli sodo sateri dum no fo hanno en hattondina fo dum dole ko islam ko ko jaati ko donc andi islam no mari moƴƴere moɗanande no mari kadi moƴƴere hawrunde no mari moƴƴere jolle eden ko ndu wonde wadude ayiyay goɗɗo no caki ka moƴƴere huntoto kum no bonni moƴƴere molanade hara no fiɗi ɗon ko ɗum ko innete no hara hiɗe mari ko ɓuri tiiɗude ko hawri e ko woni ko falde hare kanyum kadi Allah subhanahu wa ta'ala on kanyum kadi mo yeti en kal Qur'an afaman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun immotodo jem nafa juula wada peji din fo wayno wali dani sina réveil fi golle finata ben di dono fota ne fotata donc andi golleji din di fotata o wali do dani dati mo juulude subaka wala bakkat parce que mo juulude piji dum andi di mais immudo nafi on kanyum kadi onno mari kadoji ko da jogaki donc andi ko no buri wonde wadde ko buri moddude ko Allah dali kanyum kadi wama yastawi al-a'ma wal basir bundo e hi o jokkudo ko feewi e mo jokka ko feewi wondo e wadde ko buri moddude e wondo e wadde ko moddi be fotata oda ko yangoto lebbi oda ko sedani haray hendike don tigiri wama yastawi al-a'ma wal basir wala az-zulumat wala an-nur wala az-zillu wala al-harur wama yastawi al-ahya'i wal amwat inna allaha yasma'u man yasha nula do maki sallallahu alayhi wa sallam aswa an-nasi sariqa alladhi yasriqu salatahu ben ko buri bonde fo e wujjo ko wujjo ka julde mum jaka ngandi haybe wujjugo ngol do burdi bakatu wujjugo ngol yawdo wujji yer ko nyama e yawdo wujji fi ko wadi rangadu ben don dido hayji tay woni penalité on ko tajo dum ngon kono nyaawore mabbe no setti nula do maki wonde ma haray ko buri bonde fo ko wujjudo ka julde mum be safa be non landi honno goddo wujjirta ka julde mum be maki wonde mako mo timmintaru ku e sujudu ko wondo e wujjudo jonno te ndari dum non kanyum kadi sahaba ben kanyum famuno koko wonde e yewtugol lo hikkindirgol peji din ayay do goddo on tigi inna min ko mi juldo peji din fo kono o yehino Afrique laabi jeni chaque 2 ans chaque un an o yaha o wada ya vacance o hirobe ngurde o hirsa nayi o nelda maybe wurube fo nyaami illa muhajjungo wona no dum mi do habbi seeda
ma payto fe fen ko mi je da jogodi an e Allah contrat wonde ma an nawye hajjungun ko dum ko pidal e ndere islam okkorgol musiddo ma ko dum ko silatul rahim ko modi hajjugol ko pidal urungal mojjude ngal tawata ko pide l'islam den no hide ngandi sa darni do piliyeje a wadi de fo karo piliyeje de dan a wadi de fo karo sare anga wali ke don hatta ti ndi angari sisaji anga bubay parce que fi on ha do ni anga darnale sonu ko tuma sudu gayna darne de o si karo dum manne mais hi ay wobbe hibe cakotum e wallino karoje sudu ala piliye ala subhanallah ala pide l'islam den ala ko kayna fi julirde o eyno kayna goddo no nawni o eyno juulugol o tawaka kadina jangete o tawaka jango alqur'ana o tawaka sopno dumanni wonde haramem on digino teddina to men kaari ko biddo gorko kaari ittanay e mone wallahi ko me ben ittanda mone kono yawmal qiyama adari to yeso Allah subhanahu wa ta'ala sede sahaba ben famuno dum nula do bay feddini wonno balde tati side surra nula do bay feddini sahaba ben be feddina to parce que surrogol maydo ko non ko fardul kifaya surrugol maydo ko non nyaawore mun kadina men ko fardu al kifaya si wobbe yehi hare innaka ko be yaha si hay goto yahaali ko no mari bakkatu ko dum ennete fardul kifaya kono nula do feddini surrogol be ko fardul kifaya julbe ben hebaali ko lonto dum julbe ben be hebaali ko lontobe baynu laado feddini hibe yewtude ko hombo wawata lontade julbe ben parce que si pays yeyi do joni kaw lando mayi rebellion no fala immade buyno natuno ka dina hara natinkini ko dum wadi be ni fure on yo wonu do d'abord ha discuter ko honno lando heborto ti lando hebi non si kipen fi surugongol ono ngandi do sahaba ben be yayi fiqhu al awlawiyat fi jidiri o yako fardul kifaya hebugol ko lonto julbe ben ko fardu ayn be hikkini fardul ayn ala fardul kifaya ko ni jurdo wa balance tapiji di asendari kanyun kadi nula don sallallahu alaihi wasallam tay hibe wondi e sayda aisha jitbe ben konu inni assalamu alaikum du'i yu alla warunu lado sayda aisha jabi onnu wa alaikumus salam wal la'na yu alla on waru on huda on ono ngandi be ya hudali nulado be toritu nulado jabali nulado inni no sayda aisha sibe dumanni ke dum do wata beydu to don wallana parce que fi honno hollugol oya communauté juldo wona toñowo juldo ko fahamu dum juldo ko yeru ko waddama kon ko dum don tum mo amo yahanta sayyidina umar ibn al-khattab jumbugol ahlul kitab no dagi ka defte men ka daga kino dagi wal muhsanatu min alladhina amanu wal muhsanatu min alladhina utul kitab ahlul kitab gorko juldon waybe jumbude e tan sayyidina umar in a partir de hande wadi décret goddo jombitata don hande kadi ahlul kitab siko hande sayyidina umar har ko jamanu men sayyidina umar wadi dum non buy innay sayyidina umar yalkender dina wakiti aya qur'ana nasan sari'an wakiti aya alquran kono aya on daginta an harmina kono hari sahaba ben hino andi ko nete fiqhu al awlawiyat parce que fi honnum parce que si bay woni julbe be watti jombugol rewbe portobe ahlul kitab ben himbe juif be ben e annasara ben tay jon sonnabe julbe ben watti sontude si sonnabe julbe ben sonti jokki do no sontude ko mbadaro to yeito ko sonnabe julbe ben o wadi décret o ina à partir de hande ko tuma sonnabe julbe ben gayna jombe dewtu goddo jombita don ahlul kitab hore aya on newni kono hibe andi fiqhu al awlawiyat al muslim muqaddamun ala ghayrihi juldo on ko on hikkinte yeso hore pijiri fo hore mo juldi dam kono aya on be dumanni ha ene nokku
aya on gollitira hada be darni mo be ko tuma sonna be julbe be dumando si yeyi toto ko be nata ben kal islam hande non daren dum do goddo yaltay fi sonnajo kame en be nano o do no be dabba elaji letter no winda fuuta wartali kaw makko kali ay makko kali portoru iwaga yaada on sonnajo non be habba tes non ko buri bonde kanyum fo ko to be jogo jikiri wal astaghfirullah subhanallahi subhanallahi kon wonda halde hondum wonda e halde ade tike fere on a dewdi hoore juldo wasiyaaji di nulaado ma to din fu si on hiide do jokkudo diina ari jamibi do mon okkemo a jabali wasiyaaji di ko Seydina Umar politique no Seydina Umar dettuno a jabali detta jonna portoje sayna himbe ben no ma dayno dire non o silmi dayni dire don on tigi artaga hangata porto jon jokka haaju mum nyande awda bini soyda mo ko binir ber ditata heno jowdi ka salon ko dayni diro ko dum alquran on inni yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun besika ko Allah be woni e jamfaade ko nawata jamfaade Allah parce que ko kanko ni alimun bi zati sudur fi mo andi fima ato Sayyidina Ahmad ibn Hanbal o letta fi innugol honnu fi innugol alqur'ana on ko mo tagado hala kan wondema wona dalol Allah tike hala kan ko winda ka taga e horele be habbimo be piimo o karamo ko jodo be piimo ide ngandi non Seydina Yasir kanyum bay piyama yenno no nulado saboti dina men kan fi dandugol wonki gin parce que hide ngandi hide mari ko nete ar-rukhsa wal azima no wodi situation di ka fewndo do ta tawata hara sariya on no newnamma